للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردنا بهر هست هما مالا که ایا ویل بکنند ما تو پیتو نزدیکی وارث او پا جنینا هم بهر هست هما مالا که ایا ویل بکنند ما تو پیتو نزدیکی وارث توریا کم ببند یا باز بهره بستگی چه اسلام آئیگا پیش یک ظلم ای بیت که جنینا او کسانی چکا چه میرو که میراسا هچ بهر نبید بلکہ ایو کا لائکی اور رستگی چکا رستا ادراہی مال وارث ہما بتا اسلام قانون گار کو جنے آدم و کسانی چک ہوں وراثت تہا شریدار کو تنت مال کم بما یا باز اشانی بہرے سرجم بیان دیم آیتاں پیدا کی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وحدے کے ساڑی ببند موجود ببند بہرکن کے وحدہ سیاد وارث و چورا و محتاج گڑ آیاں بوارینت چیزی چا آ مالا و بگشت پا آیاں جوانے حبر لہت عالمہ چا میراث آیتا ای حکم منسوخ گشتگ تاہم ای درست نہیں ادا ایک اخلاقی چیزی نیمگا آگاہی دیگ بیگائیں او آ ہمشند ہما غریب و مسکین کیا وراثت تہا شریدار نہا بلے آنی بہر و تہر کنگے وحدہ گونا گڑا بائدن چا میرو کے میراثاں چیزی آنی دستا دیگ بھی پرچا کیا دل مانگوا احسن البیان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا عبادت کے بطرسند ہما کہ اگاں آپ پشت بگیجاں چوتی رند پدا اولاد نزوریں اور فکر تو کا کپنت پا آیاں نبایدند کے بطرسند چا اللہ او تچکیں حبر بکنند ادا یتیم و چوریانی کماشاں حکم بیگائند کیا چوریانی مالانی گوں جوانیاں نگہداریاں بکنند او ہنچو کے آیاں چوتی میرے گا رند و دی چکانی حیال گوریں کے بارے آئینی حال چی بھی ہمیں پیما چوریانی حیال داریاں بکنا او آیاں چوتی چکا حساب بکنا